Shubor nakaslem jong udongsan hima. Dilada kini ki baro lai pun rumut ki emele ki ba dei ban thau an kimla ban thandai ya kane ga an ba menta kamut bakan ni ga reservation policy ga RP kan sakala shaka rest in peace policy la ni ga RIP ni wan ka HANM West Kasil District mengaku presiden rakat ikut idon lang ro ang ni General Secretary jong ka Sekrabudi ba kelang bat mga presiden West Kasil District ba Will Social ni jingsha lawan men haga last Saturday lawan haga tu singiru but menta ke bang ikwa wan kalong ba ikwa ba ni usngau ya ke ba nagaliang iba dan sim ya karai haga ba isuko kani ke jingele kala nilai yo ban jam si wei mau jam sya ke jingjob bat ke ba pun tik ingi bangi haban wan mentang si kalong ba ikwa bandon hasinda badi haga por pengin sim ya karai kenang ba ngin yo ya kata haga ban ya trilang na ka banta kani ka isu borokhoit kata kalong ba na ka banta jingjob jong het berdeu ki borokhoit hak badi bakane ho nila penlong ka program apo West Kasil District nila penlong ka peace rally men live poterik nila penlong ka peace rally Hai, Noston dia pun ki ba mewan. da ki spangot hi bangi mak yu jingken andre gi apa irek spangot hi jipe jugi badan te kumba aga jinglong met breu hi aga bangi suko balatat si pos ni te nginuma banlan ya kata ba klem datlot andre ngangej bale se ka jingkersan jong banaldet ka bangi mlawan batay kata digi pe jeg jilong ba kadang biang haswa ba ka sarkar kan sim ya kata ka sinjam naga bentaban syong ya kaneka export committee dengi ko aban ajing mut sa sarkar ba ai ba kaneka committee kanum desu kata ka committee bolong kum kiwei ki committee ki balada nilai i ya ka high level committee mentala dapsan sinam poi se nilai i ki bon ki committee ba sarkar ka thau tenre ke ai pelong yang ngamenin bang ong hatu karali ba ngam idon jingmut dan om don kam oi kalong don kam bat mentaka singiru ila manong bangi priang ya kanega export committee ni priang ini committee bat ngi kermen bakane ke export committee kan sim ya kata kesinjam hakaban penbait kloy ya kanega reservation policy mardor mentahi ngakan turu ya borokot ki political party borokot ki nomikmat ya mele ki representative nagi wi political party ba kinnum desu banbu ya kanega kentien ba ngin sa bishar lane ngin sa pej kata kalong di ban leno mentahi di ban leno nomor ladang ngim leno mentah kapor kam syasyo ngalak bonong bale sila dang ngim leno mentah kane ka job reservation policy ki bangi tip kum ka RP lengkot mo lese kan sakalalong kum ka RIP rest in peace policy jika ketuyu borhoi ki mele bagi subapan keren nak basai pinong hooj ni pinong em lada pinong hooj review no ai ki jingmut borhoi bagi beri ban le ki bumni ban le lada piong ngi persya aru kan nak basai bagi persya andrai ba pin suong examen ngini perkat singin perkat te katakan umpoi se te kini ki live ho hundre ngot ki MLA ka ri kasi jentia jongi ide ka sur jong upat ba ri kasi jentia borok kowe but lada kini ki live hundre ngot ki MLA kim don ya kata ka sur ban kren nak basai ba hoy ne em ka bahaya ki bagi wan final siyeng ngi ki pat ba ki bada ki lakngot ngin sa ai hi mangi ya karai tang haram berajer ngam nong iping ki don live usaha jar nyobu ingot ki nong tebut hapo nong stoin ki don live bukan dah jar saus pa ar ngot hapo mau sundur don live pun wajar ras pa ndai ku ingot tiada kini ki live ngot nong ikmat nang constituency naga West Kasil jungi hagi live constituency kim sngau la simrai tiga bahai ki bakin sarandar no ya kata bat ngi pat ba ngini mi de kilak ban aya kata karai hagaba kumdongin sim ya kanega reservation policy om dei tangi kini ki live pun reungot lesi don ki bagi sutu bakalaba tang live huwei namar balai namar rambrai deisu kasi lesi labano andrai ka rambrai jengam kadi kasi compare kata kading job jong jaj benreu garo mo andrai ngi ken ba udei ju MLA jong ka rambrai jengam te kiwei ki MLA jong kiwei constituency long kato te kini ki arpu songor ki MLA jong ka garo hezro ngi long kumsi para ngi long hagaju ka sarkar te kamun bang kan tu ye kiru
Bakin sim ya kata ka senjang ban penbaik ya kena reservation policy. Hawan ni suku. Balik sini kalian goro lu abandon kata ka jing tunong na ka jing onong bangimtip. Ndrai makiru dan ya ka jong ka hop pakindawa. Ngi don la ka jong ka hop pakindawa. Ngimde ken banle kum rakam. Mo education minister mo hakaba uang ba ana pikta ya kene kan meeting dile ya kene kan senistai kata kalong ka ege bangim sula berpedian. Bat ngap ong da kene kan ba wat num he kerja bat wat num penting ko tempan nomor ngingim de su bibe. Lada kata ka ding kan kalang don ka men penlep. Lada ka pois kod ai ba kata ka kod bisar ya kata ka ege berkhoi. Menta ki Garut tribes kay ka pamaki kidawa ngirungin pediang ya kata hendrai menta ki khasi tribes kidawa ya kan ban review reservation policy bar kajing dawa jung ban review reservation policy kam dei ba ang bakan lesle kemat ban aitang yangi hendrai ngi perkat ikiru nomor kali reservation di kata hadu kata hanu kayo kam yo jam hadu ka baha puli hau perkat ni tu ibi don wui bahi yang jonga uli tho entrance nak menta kan ni seat puli doktor nit no yo lais pa san paumat hendrai umyo ya kata kasip kan ba utau parlok boya song lang hakan juga ben batu uyo parlok garo kan uyo ars pa san paumat hendrai uyo ti perkat no pikat no kan ni reservation policy kakta om tang ya yo kam yo jam hendrai kakta wala ka bakam bah seat ban pule hagi lain beber nomor kata ngakan tujuh rig ni borkhot kini ki nong ikon beron ru pomot hi ba wat nom ya perkhatan ya kata menong bakan mi ke kulmar kan mi ke jingi snam kan mi ka ting kan mi ka tadem ngin ya pia ya kata kasi jente state margin kwa ya kata ngisgo menong ba ka GNC po ke lam jukli fot marak bat kasi jente state kwa don belam ba oping bat giwe na kaliang jungi ong ya mentak klet no shwa ya kane ngin penbai shwa ya kane reservation policy harian kata bang la penbai ya kane reservation policy tang hang tangi sala ban ya keren ya gi pun ki jina kam ay bubon kiliang lakan ni hakan dogo dogo benta lakan ni hakan dogo dogo kom hendrei golong ba kadi dong benta tegmul ba ya kan ni ka bah kamat ke benta ka bang ngim don kam syo ti pandang up ngidi ban le no menta le lane omle nomor bala dang ngim le menta ba kam don syo kono kono kapor ka ba ni sadang lesingin up yang sa katupan ni post nam pan wan din gi post nam kata kolong ke